Come something near call a year Hong Kong. Hong Kong, the air Korea, see Nipa 44 woo. Hong Kong, China. Yes. Hey. 270 missing in massive fire outbreak. Hey. Hey. Any pow. Hey. China, we say heat be so war no. Se ba. Esremu me hwe hu yo, jashishi enu say ba kwi. Akra 8 years. Dance man dey. Na akra 8 years nye gya na odwane mu. Me mente sa sorry, mente hwase. Also no koto ade ase. Dio. Ewrade yabe. Ewrade hu ye mobo. Ne hwe hu. Eno ni pass 200 na ayira. Ayira. So be ade nti ahwemo. Ento komo abahunu nipa na ayira no se no ye hin chese. Umye nyina hwe hu ye. Nti Adom online asam no eno no 2026 World Cup say the news so no ya dia bra wo no mampania power committee say one more hwe preparation no so omo hwe say what is say sports ya dia be nkomo ekese majority moves to remove Nyindam from parliament. I Kpandai mra shebedwani so on say case no court ahye won say 30 days e was say yakoto aba nti a drum do na wo mra shebedwe from ba kwan ne ma kwan chena na no mahu ayi audio bi a honorable Nelson da fia mapo video yeah the video no nti na I say nipa entiase na nche da nya di wo kai asen honorable judge question in case ne ba no say bia ni na de pani ne kan ye ne de na esie no can different say that time no say who say the ora judge question file is still of execution say court no appeal court no akono entwentwen ruling na high court de buy ne so kopim so no appeal court the ruling beba e wo sa asem kro da ho it is that time na onwanyam for da femapo ebeka say MPP focus on prima judge question mama she you mo na so mu tie tie fa ho die so is as wa file appeal ya appeal no e pending okay it had into no fight so mo prima judge question e mama she you film and na ade na turn ama the same da femapo no e ka say e wo mu say Nyindam a file still of execution e wa appeal court but o see one prima. And you see, sometimes to the beer navia, the principles in our politics. Yes. And now no na enya. And now some crony no kwase eya papa. Yes. It shouldn't be because and now no ye mini penti na ye. And then ye mini penti. Politics, you know, just be. Oh yes, sir. GDA wa manfo wo mu no ebeba fam. Etia no awadomonline.com ti sa wonte yes ansam no ha no so na nam social no so nti wo be hia no. Na gini bisa so ze asrafo no so won mageman no ebra ya che ya che omo mampani yeah ya semu o say no a foreign affairs minister issued statement on behalf of Ghana government sir said they should return to democratic rules ne papem say won't be mfa koti kwan emehwitire aban free among for them but there be America say Africa we can't continue to be under this. Anything now you penny be any to me a show sir. Serve in your best interest. Serve in your best interest. Cool. Mwayenda. Cool. Adia ba ko account maybe be mine. Aka chiri pa eno no. Cool. Cool mwaye na mwaye. Tia no. Ba wo ye penny so na nya kwanya in a democratic governance. Ebe du o man animu a. Emfa peseme nkuminya. Emfa boapayo makomo ne amanfo ku bi afie bi amanfo no bagi so bia wo se kire wo se amanfo ne nyine na ekoso no ti yemfa pepa ensum ye manfo emfa so ye ndis ne emfa so ye MPP ade ne ya kaseye enya not because ye ndis ne to se chinchina eye o man ne nkonanim ebeji abufu amanfo bi mu na akofa asa ne mabasa se ye bia ba nyama ne mpare ye but edman penifo enwe wo manfon afie mpanifo tu kwan pa o kwa mo no ne kohwese ne ekoso nkrofo amanso ye musa se eye nimdie na se be yenni to do ni abrofo no ye o mamu no ana se boapa ne aka kire ho se ye bekoso me manfo ho akire mo da bia asa because nimdie de afia na kwasi me ntwo no ye nyina ye ka ho na nura na medika bi ka ayi ragio za bobo ye bi
nti rubber kufu tuntum bi sa and a top form na me men so but na obi so she me ne pragia ntem and all friend driver no say bibia to form nti onu twam na e ba me kodu me bo aben ya omu nti na nyame adom speed run bi ma me koto nam say o mo bi to e form frame amu fam ko he kwasi enwura na kwapna na agichi nkufu agia to form za no na we say suba we we ya ban ya so be say ya ni panu ana ya ni so kan be na wo te ka mu wa ye nwura kufu sei wagia to form ba ko so ahomache na no ameba no okra bottle Aza na no so ja to ho sa adam si we ye konkrofo amanso a enti ye hunu se na omukrom wote ya na ye ho me de eja wo ko hu man so ba obekasa sa na eye asa wutu but ya so ye ka ho na no na eba na be CDCs na MCs no so no because me de me seriously adwuma ne de mampani ne na ye the entire papa no but I don't think ye binimo hye mramram but ebi mo asa adwuma no chese eno one said do mo so a ko hwe pothole supa edida ayi assembly CB animal so ye twi ye ni atemota ayi school mu hoyi ko hwe amna minim de e kire wo ho atutu se ya udu ho na unim kwa na bebbo ma be pagya wakoto ba bi kura enso assembly gina kwan no ho omo wo ho mi wa ye wo ayi engineers this e form say district engineers no me ade enti mo mfa kwan no so ana efi e wo assembly MCE papa mfa ho we nyina e ka say MP wo fa ho and because mo kura ayi land process enti mo bo amna mu amonte efi no so mo because I tinted ana because they be a wo phone so I'm say why busy we read ade too much efi ne dos we so just man bani free ayi Jubilee House ho no abekere say yesi eno ti ne ya pa omo munya mo adwuma ha dwen o seriously and they wonder ku omba fufure de ne anya nkra asa tu agum anya fe kodom ekwan no so kwana e fia we gina ha na ka wo na no so de ne ka gina ha enti kwana kete ekoya obetimi akwa abasesi obe gina so saa gina so traffic nkwa ne gina ho adai adi asam so kura ni anya nkura mpanimfo te say ye obi anya na adwuma okokan obaka yo so ara mi ezum lion ona abeya o mani ye sa adwene we wo ye tirim ona abeya o mani ye we enso kwasi ada memenda kwahwe ona tie animu eyi ofren akese munya hwehwe animu so you know adi asam ho kwasi me da men twaso but me fa we ma we over 3,000 basic schools receive STEM kits. Okay. Inti anu na me dey ma. I had dream. I had dream. E betimi aye. Then because say na waka utu kwa gakra be ha be kwan sa. Because near abrofri of mukrom no. Enye rocket science. Enye rocket science. Ene hye na eye adwuma. Say because abrofo munim nyansa be bre nchen sa o. Ba buapayo kushia hene de bia na na ejisam ko hwe no ko hwe do ayo kro no efia buapayo bone ka ho buapayo adun bone ye fa da bokata no ento as daily graphic da bokata na see interest rate above from say mu am kwaje bosia no efi next week elko no banks na ka say the Bank of Ghana amane de about 18% no almost better to say be ya interest rate na kwaje sebosia bo na nso betimi aba for mama Ghana for ehwo atimi aha parliament nso abo atimi yi COVID-19 level no e free one from 2026 econo there will be no more COVID-19 levy. China for nso abo 3% ebo ma Ghana ban egira na so yepa wo pontuo ekwan eso daily graphic de bokata ene de ebaye daily guide de bokata enso eniem court order sparks clash over Kpandai seat yedi kaka wo asem dada. Renat Foundation Food Banks open in Kumasi. Eti ora ni ama sabeka papa yi na nsemo obiebie miamia sa odu amafo betimi aba be de komo yafia ekom de nipa na okasa. Se tire pani se aduane hye wonu mu a onkasa no ekom de nipa e na okasa. Eno akopie mu Kumasi wo bie branches ba ko nan ba ntima de ewom o se amafo me di free. Debia debia onso ni a onso ye de aboa. Serbia Ghana de hia enam komu no ano betimi abrase eso de ama wo mo daily guide enno the Ghanaian Times the bokata so de
Parliament scraps COVID-19 levy. Korea Prime Minister confers diplomatic service medal on Dr. Akoria. Okay. Gives fund to allocate 65 million Ghana cedis to Lifeline for 9,000 special needs students. And yes, get funds so be 65 million Ghana cedis abua one a special needs students no. No so about me the Ghanaian Times no. The Chronicle the Wakata and Sudim. Baumia sweeps vote in Brian's backyard. You see Eastern region. Hi, when you call her Dr. Mamudwamia was sebre champo chipoto. Say the Eastern delegates no Yama Dr. Baumiano and Yannick to a crab. Aduchubu increase Ashanti vote. Delegates in the case Nipo to Yabuama MPP vote to Ashanti region Kosopa. A doctor or say Aduchum. The Chronicle the Wakata and so enonum. The Dispatch, an overview of President Mohammed's extension of IGP Christian Yonu's tenure by 2 years. Tonso Bunkunta. Chief of Staff direct that talks begin with U.S. Embassy on visas for World Cup fans. It's your regular zebra can say in Penifosha say any U.S. Embassy in Kombo. And you may be here they apply for U.S. visa at the World Cup. No? O man Ghana for nyawe na Ghana for prepare montem na nya fe ne ba bedu na ko fa ma meti nwi ebre na no man be certificate ade be ne ba bi achia correct na bi de empesa ade no yes bi atentem se bi Ghana for be qualify no e betimi akohwe afi World Cup ni e bi afi ana so for line na 0302211701702703 also for our headline now brace if you know wa kan ho asem amra na etutu da kwan mu ka so a wini ba kwan papa na memfre na me ameka say by June 2026 ana ya papa ano ya because I unama titrai te say ayi dodo wa kwan ono so wo moti o wo ibi dodo wa kwan but omo ye adwuma no omo ye adwuma na ja omo ye na nteme na ko echina ba ko na ya divert omo ye adwuma no but Kwani yo 2 p.m. abaso bebe na no pay yam watching. Low 2 p.m. ampa. Yam watching mo akwaba. 2 p.m. yam watching o. Hey. Hello? Yeah, 2 p.m. Awadi? Yeah. Na one me ni aba afia na mba mo hote say. Adom. Okay, di ampo nyankopɔ onhyira mo. Amen. Mo amu ni 2 p.m. na kasa free asante mampo. Na enemanya ho honorable Julius Debra said committee no form there interne honorable Julius Debra chief of staff and 2 p.m. mechiano. Awadi share ye be sire me afutuo ana kamedema MPP for no. Share debiana kwasi 2 p.m. me kasa party ye twini paba ye mpamu nipa wo de ko ne ko ye o campaign wo he said the Brian Champion ne Dr. Baumia ase eniema bi a e ko so no mamo nko se opponent nipa na wo ko se no menua se wo ko se nipa ne se sia ise kin na ebi otimi ko wi ni na yi a me pa cho bi na wo be ye okay enti politics ni fa mpamu nipa wo de bi asem wo chairman keka ye fa mpamu nipa mo ntwi nipa ne bebra na o mo so a akwasi sanitation obi o ha wo didi bebia no ojabi ani ato so wo tika mu te se da na meka no na akotu nipa krofo a akwasi obo so wo didi watem ye be sere anya hu ni die ni se wo jare awe a wa ye gentle wa pie ni enti asomati ana so benti di ni ho ni ma hu ni die no empie e wa abonten so akwasi me da se so me da for no pay ye mo achen me da for ti en kan ye mo achen oh emrenum paso ara nti ene yenye obi a yemfansi ha erofo woso hello yemo ache mu akwa aba papa me jesi ni efi ampaka mo tete ya mi adom ampaka abodi ne ka tele ka se kama na presso okay abodi eto bia mi nya sa na tina chiko eto me je wo kafra na ba cha mo ho ebi ya mi pa ye bien merci exemple so ka pesa de kanise ai ye kanise sa portugal so mo keka o ati mota hwan ni bebe enye onko a enye onko a tebia obi ko school bakobo degree ye engineer
the engineer na mo ye doctor one engineer office o mo practical se ne emra bontino zampa yes o course na show wa we go na what for working here ashe se ne ye ko workshop a fita fo hu no zampa fita ni you people to any person or engineer na mo dem di tu mo so akecha nti mo me bi show bontia botemu se ne kekeli o be fa efi politics ti na o kasa udi ka bi e prageti a wo judge that you okay then you be tell baby ta yes also forget about the captain's wife now we can we are me e koni say e ka den kasa kafe e ba to chat to or there to people so kwan no you come kwan no me remo man per fashion okay man per fashion plan ya men come on ya men ka so ya da say ya fa force ni si ya da say radio for 4 ya da mo say ene obi bi aje bre share